malu sira fila fale hau ebrong so ihene hau karak fahai tuang hau ninia pengetahuan hau ninia kursus nebe dorang tewe tang ia online kono ba videografi so ini hau forward poin-poin nebe kalau ia sira percaya hati ni jadi poin-poin what make a great video, okay? Saya ida makalo video ni saya furak. Então, it fila fale ba komponeng, okay? Komponeng hira na be agora hatu share ba kolej sira nemak. Okay. Primeiro, okay, komponeng otomatis itu sira kamera, los kala itu sira kamera. Jadi kamera sira di titik boti ya. Yang penting nia bela foto suatu gambar, okay? E depois itu mostrar story. E making storyline, story badak. Neta isso precisa halo story. Para ita bele uja kamera ni rasik bele foti, okay? Anasan, why are we making story or video? Perguntas makirani, okay? Perguntas. Tan sama ko halo story ni, okay? Story ni kono bahasa ida, okay? Tama sida o halo story ni, okay? Por exemplo, number 3 lighting, okay? Ita precisa mostrar ser iha lighting, okay? Lighting ni nia lasie susi emasir na be videografi, fotografi, tamba ne persija tebes, tamba lighting daylight ne lahane sang ho lighting na be ita persija, tamba lighting da persija ne bahira ita iha indoor atau ita tenser persija. Oh ya outdoor mos alves cloudy akukung atau kita mos persija, okay? Pois itu kuliah kono ba audio. Audio ni ia tolu, okay? Kalau kita hati ni audio ni ho in tolu. Primeiro makida sound effect, okay? Yang biasa atama efek ni. Jadi ni boleh sound effect, okay? Ida mak voice over, atama itu liang voice over, okay? 3 makida music, add music, okay? Ni atama hi audio. E depois 5 itu mesti ser halo post production or editing. Okay, ita halo te ona ita ya kamera, ita halo storyline ida, e depois storyline, e depois ita iha lighting, iha audio, bototo ita recording. Jadi sehotu antang e depois tambah iha post production. Okay, post production ni editing, okay? Iha na ba kita mix botirane jadi ida menghasilkan satu karya video bagi dia. Depois ni itu satene distribution. Okay, itu tu distribusi itu ni video ni bah nabe. Upload itu ni video ni bah se atau publik ai nabe bah se. Ini itu boset itu satene. So itu mesti hasene saida makita shoot, okay? Saida makita shoot. Sebele itu ser persija koko atau shoot buat nabe itu ni passion. Por exemplo, how passionnya gosta traveling, okay? Antang how gosta traveling, how ba asa filmagem ba, kono ba fating referen nabe how ba, por exemplo, fating turismo ina ba, antang how gosta shooting, okay? Or how gosta shooting ia sport nian, antang how gosta sport, antang how gosta shooting kono sport yang kategori barclos, okay? E depois kona mos vai how gosta shooting de tema ini cabin pre-wedding wedding. Anta how gosta shooting de kona ba emani video clip. Ini nemo iten hati ini iten ni jalur iten ni passion lo sene be. Jadi itu ba easy ba ita onsa para ita tu bele foto gambar be tuir iten ni passion. Ida mos ita kuliah kona ba engagement, penarikan. Onsa iten ini video ni atau saya emana be gosta no nonton helet. Antang bocerne ita kembali file by edit trick, okay? Onsa oni sound ne bela fokusang emana rona dia, oni gambar ne kualitas dia, ladung overexposure, e depois oni coloring bela dinamis ba emani matam bara emana bela nonton ho dia. Oni historia ini fokus sangat baik yang bila comprende easy. Jadi bocor ni kita kembali sound effects ni, music ni,
benar-benar menyentuh ema pas on your story. Jadi buat channel ini Vila Faliba iha trick editing, okay? Jadi hina bawa sisi kita kotak-katik kunci para menarik ema, nih tambah engagement. Jadi bisa menarik ema nonton. E depois tama ia video brainstorm checklist. Ini yang most importante. Okay. Think about your patient. Yang mau kita kulihat na. Itu ser hanoin pacing itu ni patient saya dah mak itu perlu hati itu perlu hati ni yang itu ni patient loss ni saya ida, okay? Ini itu ser hati ni. Ansa por exemplo hanoin kalau bahani pacing ni ba ia por exemplo ansa how ba ia videography how karak shooting kono ba det history zaman dulu. Jadi okay. How ni pacing ba shoot sang project sang ema video clip something like that. Jadi itu yang hati ni para itu lori itu yang nenek tu itu ni patient, okay? Depois research another video creator. Itu most insir kepo bahasa Indonesia kita insir kepo itu insir buka yang mana belesai itu ni inspiração. Ansa por exemplo itari emana be kreator emana be video kreator na be YouTube kreator na be ni video follower yang barak tambah ni follower barak kantang ida nema kita buka tu ni point na be ita tingser hati ni por exemplo saída makhalo ni video nene ema menarik saída makhalo ni video nene ema be follow ni barak subscribe barak kantang ita buka hinapa nomos ita foto point tambah saída compara follow itu ni video para ita mos bela teni itu ni sesukatnya tu nabe, okay? E depois as friend and family, okay? Jadi apa salahnya kalau ita husu dia husu kolega husu dia husu itu ni familia, itu ni bing ita mau itu ni pai mai. Jadi ida ni emo salah satu ida advice ita ma ita unsa para ita mos atau bele tambah ita ema ita la 100% ita domina hobot na be agora por exemplo itu ni patient rasik ita persijamos emani advice masukan, okay? E depois see what is training online. Itu insir update será mak viral será mak training untuk sementara awareness será mak training. Jadi ita bela tuir selalu terupdate, okay? Selalu terupdate. For example some feature buat something na bege hasan aplikasi something buat phone na bege keluaran. Jadi itu mesti ikut trending, okay? Hansang buat barak losa sendiri, buat barak na beke or lagi trending lagi viral itu insir persija hati ni, okay? E depois how will your video be different? Saya mak nanti halo oni video ni yang masuk yang kita balik Vila Faliba receives other video creator, okay? Jadi ida nene hansang los ita halo pas persaingan tapi ini hansang membantu ita hansang ini how will your video be different. Jadi labele ita nonton tim ini video ni 100% ita foto yang ini video ni saya fali ita ni video creator hansang ni no ita insir ita hari ini video antang ita mesti insir iha buka ita ni kriya ita ni idea rasik selo lebih hanesang. Jadi halo comparação e depois ita halo ini video rasik ni lebih menarik meskipun lah menarik ini yang mai be setidaknya 11-12 sedia kelihatan di utang mau lah lebih tidak intinya lebih aneh sang ini video lebih nonton, okay? Ida ni tamatang kona iya plan your video and pre-production basic. Okay guys, okay haso amin tentang ida ni tit akar komentar itu yang ni kona ba playing your video or pre-production basic. Ida ni amo sangat penting. For example, itu ini what is production, pre-production ini sera, okay? Maka por exemplo ita halo hansam make schedule, hansam timeline, bocane sebelum ita prepare ita tensir ia wana buat tidak embolden timeline, schedule nene buat ita tensir ia, pois ita nene equipment, pois crew, budget, por exemplo, insang
Itu syuting buat nabe hansang membutuhkan biaya barak, for example kalau film buat. Itu Persija kru barak, Persija ini budget sekian, okay. E depois, ini itu mesti hati. How things for itu kono rekomendasi na beke kamera na be itu Persija tu ateni. No itu Persija tu uja. Okay, nemak belemos DSLRs atau mirrorless. Hanesan Canon 60D, Canon 70D, 80D, Canon T5e, T6e, Sony A6000, Sony A7S2, Canon 7D. May ide nelos ita rekomendasi para atensor halo bir atensor Persija uja duni kamera ni lah. Okay. Kamera na beke high level as nemak Canon C100 latin awar sai fonte na latin. Mas untuk sementara Canon C100, Sony FS5 nemos, okay. So lensa cukup uja basic lensa 24-70 mm udah, that's enough, more than enough, okay. Okay guys, sa sinti maneret, kari buat nabe ke si falta, o baru buat nabe ke o ingat explicar lebih jelas bari kari, pele komen, o course ide depois bele buka fale ya. Google. Ida nene how hetang usi how kursus online jadi foto topic dari baita bocira o insa para tu manage bocir ni secara teratur, okay. Jadi nene mak point date ni komponen elemen na behafo baita bocira. Okay guys, how sinti manedit. Thank you so much. Bye bye.